mogućnost povrata PDV-a u iznosu od 10%, što nije malo, a kad kupujete polovan stan to je 2,5%, znači to je 7,5% više. Drugo, prednost kupovine stana u izgradnji što imate mogućnost, zavisi u kojoj fazi uđete u kupovinu, da sa investitorom, u ovom slučaju mi smo i izvođači, možemo da uradimo neke korekcije u stanu, znači da prilagodite stan vašim potrebama, što je još jedan benefit, pored povrata PDV-a, i što će opet ta cena koštati u početku manje nego kad se završi stan, znači kao investicija kasnije da se prodati stan ili ne, u svakom slučaju povoljnije kupiti, i moja preporuka to preuzeti stan u izgradnji. U izgradnji, znači pre nego što se kaže napravio. Sigurno je cena mnogo manja. Mnogo je manja cena i može, kažem, stan opet da se... Ali mora da bude provereno, da znate od koga kupujete. Sigurno ima puno malverzacija na tržištu. Pa ima, ali ne kao što je bilo pre 10 godina. Sad je to, taj sistem mnogo, da kažem, sigurnije. Uvezani su notar, sud, katastar, sve to se funkcioniše i ne može, kao što se dešavalo pre par godina, duplo se pojaviti za jednostavno. Nema više toga. Toga nema, mnogo već odgovornost sam notar ima prilikom provere dokumentacije i stavljanja svog potpisa na taj ugovor nego što je to radio.